Kiama Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Leure Power. power. Ero borito power. Akwe de Deputy President Kithure Kindiki. Aragere ti correct narrative ka correct ka slogan. Na gwesiria uri nake aramugu wa mbere. Eta atia youth leader. Oburu. Kwe de Kindiki arugete atire siwa wameisiwa power. Siwa wameisiwa power. Olugoro bororwa mudo goto bosoruga. Rugaga. Waja yatia muthoni. Eta watia dictionary ya githweri eta gwatia. Kamusi. Kamusi na maliza kurasa kukusifia power. Leo na isi wa power. Liwa kamuno no age power mwene. Mukagie. Mutige kia kainyuothe. Na power eri okay. Eri o mucie. Eri o ja. Na rimwe ni ukoraga power ya mutumia ri. Muruta tidakianira muno. No kwina maigua ri power ori. They get drunk with power. Like our good friend Murega Baisu. Mutu Yangita. Murega Baisu ri was more governor than the governor. Before things went south. No, uri kugia digiri especially ya bere mucie. Ukaigua tata thutha wa tata. Mwaria thutha wa mwaria. Makauga thumbe no yukite mucie uyu. Nitukoretwo tukimiruga nayo na mahoya. Nginya aria mamiguagira uiru. Tugagikira ni mwana ucio guthoma na kuheo ngerenu iyo. Rĩu Gathaiya ugite gite giki giukite gwitu. No tugakina tukiinia thumbi. Ajirethe. Tukirahira ugi wa mafuku. Gathaiya, I think we're going to record as the most pronounced fast man. Meta gwati county iria ciina governor mutumia. He is the first man or the first gentleman. That one. But man and gentleman, you see, gentleman is a description. But man is you know, you can be a man and not gentle. And not a gentleman. But Gathaiya was a gentleman otherwise. Ndio kina barabara za Singapore pesa wamekuna. First man ya agiri. Timona gamuno. Ti aige makome are very pronounced. Ti aureta first man wa Kirinyaga. Tojo ritokimu. Anyway, he has been a public figure for a long time. Social political analyst. Yes. So I get to my guamono. Uri atura thutho uyu ri. Meta gwatia na Gikuyu. Ariko. No riu mandepata maitu wa county. Governor. Muthuri wa county. Mwete muthuri wa governor. Wa Nyaikuru. Tudathiete uru. Chora iwa tuwese tukae bila power. Eiwa ni ambatetie suka scrapa. Haria thingira wairegi. Ni nyoni ya rugano ngatheti-ini. Yes. No, you akauga my wife. Marwa ndanirwo ni wanie. Approve for it. Ndanirwo ni thagari yau. Rianie. Onio.
Kifoko giakwa ri. Saini yakwa ya Jarana. Jalufeta. Ni urajikire ki? Ni urahurire kirore. Na arauga munye ndithie na mbere akanyamu. Ya batia Mwako. Yes. Alekia batite. Otiki horo cio kurika atia. Dikio specification ya cie kwa cia protected areas neck I'm not sure. Ya buke ni manalizate that concern. Yes. No gasiria yes to protected areas. There's a chapter. Ya protected areas. That's State House name yazio. Dio kama ukiambatayo guo. No riu ucio ni athiete wega. Araugire approval ciothe cieho. Yes. Kuma thirikari ya county nya thirikari kumbwa. Yes. Riu hau no to orio ni ngatheti. Hau no to ria riu wakirumba uga hande. A sweetie. Igoriria. Andu akwa ni matumire maratathi. Sawa ucio ni gacugurikira rucio. Rucio ni ukareherwo. Wera ma engineer mebange. Yes. Riu kwathuri turagega. Tukadigwa atiriri. Waigua cio rahe uruthanwo kwambatia mukara. Utini. Power. Na ithio tũthaithanaga tũheo rũtha rwa kũraranja. Kwani tulioa nani? Kwani tuko nishi gani? Kwani tuko nishi ingine? Wengine wakipewa barua za kupandisha mahoteli nono. Sisi tunabebeleza ruhusa ya kulala nje. You should know people. Ke tu empower aria tuhikite. Makinya handu ha gutwetekeria maundu take. Maundu ta mau. No magie power. Mena power tu nayo. No liwona veri. Yes. Mundu waku no arehe approval cicuga ri na ni weko igiku ati approval yake yage guthie thuru. No, of course not. Ati kaneregwo. Of course not. No, atiriri. Charity begins at home. Ai, ndugira. Ruhoro cio kiorekia ni kuripuka. Tiraithi. Ndio nyumba nayo nduriikia muhuko. Riu agiona thina thina ti gwaka. Ni haria makite. Thina ti gwaka. Yes. Ukoni mabatitie muno taru ha iciri. Ni kwa na issue yaku ni maraka nyumba ndaihu muno. They are obscuring the airbase. Ni wega bukimenye. Ùrìa ri ati iko-ini kaboka hoyagira mutumia nenehe. Iyo korowe mwenye nduku neneha. Wake yako neneha. Mutumia nenehe. Aya kira kirore. Weko ori ore? Urenda. Yes. Ari urenda. Iri ore? Iri urenda. Maundu-ini mamwe. That kind of liberty is very limited. Ithio rũtha rũrĩa tũheagwo nĩ rwa kũraranja ũkinyia thaa thita ĩkĩrie mũgwanja nĩ waigua rĩu ũcio arerwo pandisha nyamwe ambate ambati ũtekũrora riũa na ndũkorio kĩũria kũu nĩ mũndũ ndũkorio nĩ mũndũ tondũ ũrĩa ũngĩkũria nĩ anjĩrĩte sawa ũrĩa ũngĩkũria mwĩre ngore yes please waigua bu uria wina kiurio mwĩre ũkĩanjũ please anjũrie Yona maobitha account ri we andu kinya onao kahinga ritho makia ndo makiwa atiri hii ni ya mzee hebu shughulikia hiyo kwanza usimamisha angalia wachana na hiyo kwanza wewe angalia ya mzee huyu atakoja wewe yule wainuka wewe hebu deal na hii kwanza deal ya mzee bwana wewe unajua ya mzee sasa mama akisikia hii imekwama hapa tatuletea maneno baya sana sawa 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 da sawa
kuma kebebeli to Graham ri tigikoni na mundu amari kama ya manini ndasha mania mundu witagwo Graham Graham uri njui no Billy Graham uri wari evangelist kuri America no ndaigua Billy Graham ndeci ni ndamuiguite tugithoma physics etagwo Graham's law of motion Newton's law of motion kana kwa ya Graham no there was Graham's law of Graham's law of what yes there was in Newton's physics and Graham's tatu ya muthoni yari iriku of diffusion motion yari ya Isaac Newton Newton's law of motion no ne diffusion na Graham's law ne yari githagia nduthi this is Graham's law Boyle's law, Avogadro's principle. It's a fusion or diffusion. Law of diffusion. Diffusion now Moses Nesia to Ranaga. Diffusion was gas. And we were given very plain examples. Takuriganima. Aitha nä mwarimå må cori Jose nä ndageithä ka må no rä u akemua mä igua andå subject imwe nä cio ciagiririe andå amwe certificate igeme no kemu mbä ki mbayo nä kahakaha no menya kono waikaragirwo nä kemu na mbĩthĩki ona ithabu araigua ki physics and chem was not your thing you see hata mahesabu you see biology it was yale kaka tondu maundu mamwe mareririta bu it's a study of life ideally and wakiona ng'ombe igiciarana you would relate no rĩu kemu wero rĩu Boyle's law Newton's law na molecular na kiria taru murata witu na ndikua ne Ùrìa etagwo ati urugaira andu irio eka catering thiku ici nani etagwo Kim nio irio atiriri Kimani mwarimu wake mwetagwo Muriuki kirio do you know that protons have mass akiwa I did not even know they are Catholic eu the subject you dageire tondu we macirio niki ni ya kanitha mitha no de yake hubu githungu na githweri ni yakegeire must be a mundu wa literature well maundu make mali technical yatugio I give up Sawa ni tu mwikirite drama bali kuria kira-ini Girls High School na turihacite kaundu kau maita ta 50 raini yake ya mbere avaciri hau tugithekera tondu augire oh Sally welcome so sorry oh Sally maundu ma pathways na CBC ri magirutithio wira wega they will be very effective tondu amwe tukone to no horo cio wa pathways ni tungiamenyire wega iraini to ona ni waigua ukirwa atiriri ng'ania no ithako iyo yari pathway yes ona ithako yes kuri a STEM na icingi yes waigua mundu acutiririo kemuno raigua ki koja nyamu yetagwa mole concept ni kwa na Charles Law kani gona chario cionu nikiekire Charles Law the Avogadro's principle yes empirical formulas akora kiuria ta kiu kigerani-ini mama ukona kiu ni kiuria gia 20 marks gikurorete oguo no idea na kuri ingira cio ciaikaga andu pio icio kwa nacio no cio ciatumie ningi turinge thi iria cietagwo chemical symbols twamanyaga
Ito watia mai. H2O. Ogiari giro ri we. Na ogiari giro ra you were special case. Oiko kinya ne mai. H2O. Ogiari giro ne H2O ri ware ga special. Ohoro ali tukahaira a NaOH. What's a combination? Yeah. The sodium bicarbonate. Sodium chloride. You go see area now H. Yes. Na dio kana ne gwacenjire tondu anga nyamu icio twanjagia gucithomera form 2. Yes. Uguo giathirifeire form 2. Gwanja ugiagire simbo icio. Ni tawage kumenya bara. No rende we highway. Na ndu ibatie ku exitira ha. Gwanja riu ni hari tungi twacora gwa tari tu square uguo. Kiro hari uguo tuona nduma. Va tukibi githeri. Niki urauga. You see, when I had to read all the answers and under, you can't understand the questions rather. Duranyita kiuria. Tigari gucokia nginya kiuria nduranyita. Sasa ugithiururi. Rori hari gathiururi kange. How need 2 sodiums. This is 1 chloride. This is bi. Joka wero hothire nyamu icio ate how tu yari polythene kana yari ndu ti polythene yeta ori iyo ni titration tie yo acha titration ni riwe ni chemicals ari uri wera uthie na mucoro ucio riu nginya ukinyirire how to ni wewe to posa what that one watu wakia mjuu hamuko wengi. No waria macainaga Mario niki utaranyita. And you know ironically most of them are not chemical engineers. Acha Ndieni atia wathire. Anyway, I will tell you. Hii mundu ndonaga nduma ngai no the my elements na compounds where compound ile wewe ni yangu wathogu kana ja wa cube yako let me tell you rono wa pathi wiri timuru ogekirero toithio twathomithirio maundu very unnecessary twamenya bega pio ndukari rondu na tuoragia na riko no weherio riu wiki ondungi yes ona kwe mundu totho mana akibeta wakiritu oritie mwalimu atiriri maundu maya ari kama tangehirwo maritwa mai kwe maritwa mahuthu ta kongo gima motu mefuthi oye gwiria tereire okeie kinya ajireke mure mbethekiri ithaburi na biology we exam room ni ungehotire gwika a very quick audit ya andu aria makari mathi. It was glaring. You see, there is no way in 1 minute ugiandika kaundu page no uthie nwengi na nwengi waja wako rachuria cia 20 mark. Yes. Cia cia koshika na sections. Ugakigira section ile ya cia 20 marks. Yes. Ugacithie through we ukona mama ici ndona ki ona kaundu yule mundu eragwo uge kaundu anyway you see ona gwathi ndaika 20 that ni waroraga ukona fio password ni arikirie ule othe uma naguo ni itorori mwena mathaa meri na gicunje. Yes, ni 2.5 hours ukariuoki ona mwalimu akirora akamenya hapa yenu ayu auga Odoni, there's something you require. No. Are you okay? Mwalimu akamenya ri subject yo mwihoko wa tule. Yes. Wakundera. Well, unagira start stop huyo mathaa meri. Ukoro mwalimu ri urarora kigerio Yes. I insist gutire gucunga. Yes. You must be awake. You see,
ona hangä ahätå kä ire må ndå å ngä hau nja wa lower forms rä nä amenyaga we ndå kwä cukuru heritage Thukuru yanyu na ngathĩti harä ratings cia andå arä a mathire kambä mwaka wanyu all in all ndio sisi hawa jamani kwa tu hapa huku kila mtu anakimbizana na KRA pin ariothe twari laboratory tuika practical ona mundu ni atukanie indo ciothe ngene manyire chemical okay warire wario kiuria haria okay mix apparatus A and yes solution A and B 50 mils of this 2 mils of this mix ugatukania ukona cia toga ndogo ya ngire ugathi part 2 ya kiuria kiukorio did the solution turn blue ukamanya food maiko mugo hari ari ne hakarire mwaki toigure bu thiä gwä tä ro kanyaga wamba kona rä u aya machopi nä ekira nginya magogo arigwo nä make what is he doing oya sito forceps na pipette na burette kanyita bi kana tujamutuyo toto atero tongs kanyita boiling tube kaina okaigua ne aban with a pop sound yakure yakura ukato shuru nginya ne raspi okarigwa tere na ni urafatia ku break the yoke of intellectual poverty family ni anyure no mwako wa muhiriga ne maikare ne mathie yana wakinya ndu wekira gogo zici ono ni wekira na mwalimu ni akuona agatheka kamenya uyu imoike iria guo anu ni mwaririkanagia wega remember this practical accounts for 25%. Okauga woi aya no amba okamenya 25 ne cioro ugakigia mwihoko wakiuga no okoro mwacoka haria aguikarira kia iratathi ri ni ugathitha kindu wakora hau naho ri ni thatu ya kinungi gutumanite gutumana no ngai woma ando matrienda maundu macio yo ndorakenia ndu to yo bale rapo nini yo munaongea nyinyi ya potassium chloride mwalimu mwashirega potassium chloride ni kiria kiare KC simbo initials KC na goko ja KC ni kindu kingi yes kama wa maspika kuma kahatia ate was white precipitate form vuvu ya vura muhoya let me tell you some of these things. They actually made us almost resigned to fate as failures. Ora nä waikaragira mundu ona heka nyamu twariuragia nga pendulum physics na hana nyamu ya titration hau nä handu manyuagira chemical ĩrĩa ngina mundu ekira karatathi-inĩ ga spread marangi etagwo ndu litmus paper I think it was that one. You see the kwĩngũrania andũ mekire pure sciences na physical sciences pure citiethaa mũcetho asa physical was also not very easy. No, kama huko unajua unajua shida ya science is empirical, you cannot guess.
In fact, on in the School of Medicine, I stand corrected. Near the mother meire. In the School of Medicine, you leave it blank. Ndukatem. Todo giatem ne kuona urehero muruwaru. Ndui niki kira muria. Omuthece cindano ria wakorera. Riu in medicine. Okoro ndui. Do not attempt. Riu science yako ehana oguo. Riu no urageci ki. Ndui na OH niki. Ndungiandika Regina. And you see ke mudia ikorago ya multiple choice. Acha. Multiple choice niwe ya hinyo kauga atiri. Ne heta kuigirira muvira. Kwanja multiple choice we hagirira ri ni hari to haira andu githomo-ini. Ago chagura ABC. Ago cedi hera ri. Ndeto ne aibagira hau. Yes. It's just like history. You see, okay, modo history ogia guess. Total reasons for migration let siare ne ciothe. The hostility from other tribes used to cut across in a search for greener pastures. Yes, and the harsh weather. Geariki. In ara ile ikaba oku adventure. Migration ile ikaba adventure hiyo. Na maraguri. Ona mera kuma Sudan. Kwa ni adventure. And the trade. Yes. During the ages of enlightenment in ancient Europe, who was Henri Descartes? Oto do move. What you know? We mekatiriri wa menza. Oeru watamagere. Well, ulirika na Vasco da Gama. Yes. Also, between the Joka Owino, Joka Joke. Well, we Joka Siada.